13. bölüm. Anam men denizden çıkıp gele жатқан 10 müyüzdü, 7 başlı bir cırtqıştı gördüm. 10 müyüzüne kiçinekey tacı giygen, 7 başının ar birinde Kudaydı sökkön attar var ele. Men görgön cırtqıç görünüşü ilbirstey, birok buttarı ayunukunday, oğuzu arstandıkınday ele. Bayağı acıdar, bul cırtqıçka özünün güçün, taktısın, jana zor biyiligin ötkör berdi. Cırtqıçtın bir başı ölörçü jaradar bolgondoy göründü. Birok jaratı kayra ayıgıp ketti. Düğüne yüzünün bari taң kalıp, cırtqıçtın artından erçip jönödü. Cırtqıçka biyilik bergendik üçün adamlar acıdarga tabınıp girişti. Kim bul cırtqıçka tengel alat? Kim anı menen soğuş alat? Deşip cırtqıçka da tabına başlaştı. Anan cırtqıçka Kudayga akarat keltirip çoğun süylөгөнгө söz berildi. 3,5 yıl boyu başkara turgan biyilik berildi. Cırtqıç Kudayga akarat aytуу üçün anın atına, anın turgan jayına, jana asmanda jaşagandarga til тийгизүү üçün oğuzunu açtı. Iyıktarga karşı soğuş açıp alardı jеңгенге kuduret berildi. Arganday uruulardın, elderdin, uluttardın, jana ar tilde süylөгөндөрдүн bарын başkaruga biyilik berildi. Jer yüzünün bardık jaşoочулары düğüne tügöl jaratılgandan tartıp öldürülgöndör, jana kozga taandık bolgon ömür kitebinde attары жазылбагандар aga kızmat kılışat. Kimdin kulagı bolsa uksun. Kimge tutkun buyursa al tutkunga alınat. Kimge kılıç buyursa ajal tabat kılıçtan. Bul Kudaydın ıyıktары çıdamdуу jana işenimdүү boluşu gerek degendi bildiret. Anam men жерден çıkıp келе жатқан дағы başka bir cırtqışты gördüm. Anın kozunukunday 2 müyüzü var eken. Birok al acıdarday süylödü. Al birinci cırtqıç üçün anın bardık biyiligin koldonup, büt jer yüzün jana anda jaşagandardı ölörçö jaradar bolup, birok ayıgıp kalgan bayağı birinci cırtqıçka tabındırdı. Al ulu jana кереметтүү жишаандарды көрсөтүп, ал тургай бардык адамдардын алдында асмандан от чыгарып жерге түшүрдү. Биринчи жырткычтын алдында көрсөтүүгө уруксат кылынган жишаандар менен жер бетинде жашагандардын баарын алдады. Кылычтан жараат алып, бирок аман калган баягы жырткычтын урматына эстелик тургузулсун деп элдерге буйрук берди. Экинчи жырткычка бийлик берилип, ал эстеликке жан салды да аны сүйлөй турган кылды. Анан эстеликке табынбагандарды өлтүрттү. Ошондо эле ал атактуу, карапайым, бай, кедей, кул, эркин дебей баарын оң колуна же чекесине белги койдуртууга мажбур кылды. Бул белги болмойун эч ким соода сатып жүргүзө албай калды. Ал белги болсо баягы жырткычтын аты же анын атын билдирген сан эле. Муну түшүнүү үчүн кыраакылык керек. Ким акылдуу болсо жырткычтын санын түшүнүп алсын. Анткени бул адамдык сан. Anın sanı 666.